nk'omuntu obaire nakunda abantu kandi omwebembezi murungi ogwo akazaarwa omu mwaka gwa 1969 kandi afiire aine emyaka 52 y'obukuru. Sabesije omukyaro omugenzi yagamba hamushiija we nk'omuntu abaire nayetwaza gye omu maka gaabo kandi abaire nakunda entunguka. Abaire ari peacemaker, omuntu abareetaho obusingi. Abaire ari fluent mu Rukiga n'omuntu orakuratanisa gy'otuntu tweye. Omutabani omukuru Joseph aine embabazi yasiimishe ahabw'okumukunda munonga ekyatumire yashasha munonga. Taata yaranteera esimu on average emirundi 3 mu izooba mukasheeshe kureeba abaise yaba ndireje yaba magaragarije yaba nyina kasente. Reverend Erasmus Turiatunga ori omuhandiki w'ebyobureberezi bwa kigezi owayebembera orufu yashaba abantu okwetwaza gy'omunsi baba bakiina amagara. Bamwe abebembezi abakozire nawe nibagira ngu abaire ari omuntu orukukunda entunguka n'okukwatanisa. Patrick Keihwa abaire eky'okureeberaho kihango munonga, especially abanyamahulire abanyamakuru abana abarakora mu radio nangwara za television kugira ngu orabaasa kuruga mu newsroom ninga mu field obe kansala LC5 orugeyo ebe chairman LC5. Ceyamaani Keihwa yankora omumuri wa minister yamwe nahatinduje mu minister w'ebisente n'eby'emirimo no kuteekateekera Kabayi district. Abira y'omushaija murungi arakunda abantu arahurikiza arakunda family ye kandi arahereza n'ekitinisa government yetu yarwangisiriza ebemberwa ekitinisa President Museveni. Keihwa atakagira omu by'obutegeki akabanza kuba omushomesa yakora nk'omunyamakuru aha radio. Ogwo akabaho kansala w'entebe ya 5 ahabw'egombora ya Kitumba aho yarugira rukuba LC5 chairperson wa district ya Kabare kuruga omu mwaka 2011 okwesya 2021. Gasha kwa Job Nuwamanya Apoli.